Anya laki din! Apo, agda kaya't naasawan dita panagis-isam mo, amay lang. Ha? Sino nga iti kasi narak mo iili? Jay, kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Inton kwan adama ka nga. Oh, amay pa'y laang amapain ka? Kat isumatipod no? Basta, aguli magkalaang tanarigatan. Amay aya, saan pa yung amo nilakay mo dahi tangar aramidam? Si kakit di man. Noam muna akit saan akong arumrumwar akas to'y. Ay nako, mayla. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayan ama amo nilakay mo? Delikado. Ay, una yan na dya, Amayla. Awan samot tan ti panggap nang agbalbaliw. Way nga runana. Na ito lang nan samat ang tikas nga ugalin na. Ha? Saan na mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasya pa'y lang tar aramiden na ti awanan paeng. Bagbagaan yung tuman, nana. Barang sumbrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Ay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na laeng. Saan na nga amirisan. Sa bagay mo kidi Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti banger alapayag na. Irwar na mutlaeng ijay banger. Ay, anya lakit din. Sino ti masabat ko akas lakalansay? Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano nga nung kastoy ti kinakutong ko? No isungarod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Di ko namkit di. Kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas ta nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pa umay abagyo. Bagyong pipito. Ay na, nagpigsamot na ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce. Amangan no maitayab kay ti kas taon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbaga ni Mayla kanya, manakaw. Wandatang. Ay, naimbaglaangan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, amangan no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw, nanakaw. Amo tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya, Mayla. Wana, ngam nalabas mat ngamin, tatang. Bayam, mauman tulat ta kaday. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya, Kasla da third ay na. Amin mo tin makita na. Dilawan na sa nakatawaan. Nyalakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka man nan. Kas kala aguuyong. Ay na, nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ro. What? Anya to funny iti kinakutong na. Si kangkit di man. Sa ludsudong pay laang, nakakatkatawa tamadlaw mo't ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na. Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa. Ang mga no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang.
Ay na, pasensyaan ko man ni Mayla, kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latan. Wan ngam nalabas ti kasday nga aramiden na. Apay, gaputan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunod, tadakin ko na. Ay, pangaasim man bading. Bagbagam di kayo mo. Tadi na labsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang ko kankwana. Malalala, wan mare, bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan ti aramid na? Siguro, uray ni bakit ilyang kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Ha? Abay man na napanunod mo, di bakit inyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mo't tilangan na gapo iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Sika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uyaw ang babae. Saan mo't anak uyaw ti kinakutong ti may sa tao ka? Anya saan nga ibagbagamat? Nakauyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tirsena kaguyaw? Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mo't, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manan makisarag iti other man mo? Sinungay kadakwada? Number 1, number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardang ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangag na. Ha? Di ta ka man langan. Saan lang si katoy uyawon na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawon na maglaag. Anya? Aga, semandayak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong me. Ibagbaga na mula ka no. Ako rang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. Nung siyak talaga ti saan ang makapagtapal, pagsasawak dahi jay kunaktumat. Bayamon ba kay? Bayam nga guyaw lata. Nututupam nga may. Kaslaawan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutin ni Mayla. Kaslada kurkurang na. Kurkurang iti panunod. Iso asan mo natutupan? Ay, jak amo no anyat karga ti ulo day di ababae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kidi ti karga yung ulo na. nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawon ken katawaan na. Win nga raw, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina hanggang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uy-uyawon na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, bagbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana na sayat. Mabain mo ta. No dabain na kano denggan na ti may baga. Sinungbatan matlaangan ni Apo ti kararag ko. Ha? Sinungbatan na matlaangan ti kararag ko. Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita.
Apay, nagsingpot tilangam makisarsarita kanyak. Ninanamot. Itatadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayak ti sangon-sango. Tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao? Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan kung amo ti mapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kaw, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si Kamot, nasubraan ka iti lalaki, iso analukmag ka, kasta ka day. Anya? Kunam siguro, no saan kung amo aramidam. Adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon ken nilakay mo, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot akas ta, Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. Wan nga raw, imbagak ken kuana, nga idanon ko kinilakay na aramiden na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, barang agnakam. Uy, awan na, akurang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay ti reaksyon na no ibagak anasubraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, kat aglayos, mabalin a pagbangkaan. Ay niya, ay unay nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man numano at tao ti agyag. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kwa na iti kasta. Ay, ustulaag mo tiday, parang agnakam. Isaw ti numero 1 nakauyaw dito yung lugar tayaw. Wan nga raw, iso ako nakan kwa na nga ipulong ko kinilakay na aramiden na. Mabutang mo lang nga raw. Anya, Masabat ko lang nilakay na talaga nga ibagak ko naktumag. Tamam maminsan nga agnakaw. ibagam, maruwam na dyan babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apo, narabyan ka, Amayla. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nilakay ko. No ibagak mo't sobraan ka ngay iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Anya? Nasobraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man, ta saan laang amay sa wunudwa ti kasinsinnarak mo, Jaili. Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapo iti kinalukmag mo. Mabwisitak pay ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidam. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka, ngam di ka matkita ang naitabukod mo abagi. Anya lakit din aya, mahila. Talaga pagpungpung-tutin nakdaya babae. Asino man hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaga nakit din, anasubra anak kanu iti lalaki, iso analukmagak.
tiyawanan bain. Anya, imbaga na day taken ka. Nasabat ko itay ijay kalsada. Isumatan ti bagbagana. Dayta, nauyaw kan tumagamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa om. Anya? No ko nam anak ko tungda takurang da iti aywan, si kaman, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki, pakpakawan. Si kakit di mo, imbes nga isakit na, nga makikat-katawa ka matan. Anya, kasano nga sakit ka nga, kadamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan ala sa papay, agsuri ka ding kadakwada. Tani, ibagbagada nga idanon ta kano kinilakay mo tan aramitan. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga papanawan na ka din ang oras nilakay mo, gapu ita aramid mo. Oh, apay akas ti pa nagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa akas ta ka. Itaman pa saan ka nga aguy uyaw. Sapay, fit kanyak da ito'y kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, takumari ko nang pahin kanyak. Kat awan mat ti kumarik akaskan ka. Awan ti kumarik ana uyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, matsaan aya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko idikan ka. Saan lang nga siya ti inuyaw mo Ado kami. Amok dayta kumari. Ngam di ka madanagan. Tagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri matkan ka Amok nga inuyaw ka. Ngam ita saan. Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinilakay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan kan nga uyaw mo? Iso apang nga asim. Saan mo kumangar aramidan dayta? Naglastog ka, nga mabutang kamot lagayam. Kunana la day jay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kuha na no agbalbaliw no saan? Tabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to iti mang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurod ti kasjay nga ugali na. Bay amon, inapatag, git na ibagam ti kayat mo ibaga ken kwa na. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad dalaang amabusbuy si takkan kwa na. Si kamot gayam na sobraan iti lalaki. Ninanamat. Oh, apay katpudno ba ta? Anya, nagmadiadan ganiti lapayag. Sana ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan, dagiti asawa me. Ha? Ita, amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kita ampay nga umuna day tabagim. Nana? Iti kasta, saan da nga isublikan ka dagiti ibatam asao? You know? Wala na. Ikarit nga ikatekon ti kasdi nga ugali. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kwan, madamdamag kuntumanan di taig-igid nga daw uyawam. Saan, Nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya.
Mamati kay kumamot akanyak, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Di nakasarsarita ka na pudot ti ulok, Joshua. Saan anasaya at aldaw ko ita? At dako man napatig nga bagakin ka ngam napudot mo ti ulaw, Minerva. Ala, ikan ka iti inam a segundo nga agsao, Joshua. Oh, agsao kan. Ag-birthday jay putot ni Parilyon, Minerva, bakit? Kayat mo ka Apay diti. ni talangay pagam data. Pagsayatan mat gayam. Aha. Anya Laki din ni Minerva. Nagalis daw. Anya nga iti pinartida, Joshua. Dua ababaw, ikan dua mat akal daing. Ay kat mapantang arudin Nagginad kalakit din nga tigtignay. Ay. No pakilanitan ti bagak, nagalisto ka. Mangibabain man ti asawa kon Parilyon. Inggaraw naman nandiya pinagbabawal at tiknik ako nada. Bayam kadilatan ni bakit mo, pare Joshua. Kita ngamin at igaraw na ijilamisaan paray. Nakasaganan ti sili na. Ay silipin na. Apang ikargaan na kadagiti makmakan. Di mo latan ni kaskaso ni Mari Minerva. Adumat ti sagana. Ay sos. Nagadaon ti inkarga na asida ti plastic bag paray. Inakanawaan ni bakit kaw. Ay mangibabain law na yan. Mangibabain ka manayin bakit. Nagadaw tin supot mo apagmakan. Kasarsarita ka aya, Joshua. Agulimak ka. Igaraw mo man ang tinagalas nga ugalaym. Apay alapdan nagagsaw. Mabanugak ang makisarita kan ka. Awan mutlat serserbi ti pagsaritaan ta. Dudwa talang arudin dito balay. Lapdan nakpay lang agsarita. Sumarden kan, Joshua. Matibab ka makitam. Aha. Ala, agsao ka pa'y tatalaga makaraman kan kanya. Ayan ni Joshua, Minerva. Didak man pa'y kasarsarita, tatang. Anya? Ay, ada ko maibagak ni Joshua. Di man sa pulan kanyak ni Joshua, tatang. Makadisturbo kayo. Ay. Nagalasin day ta pa nagsungsungbat mau. No kasano ti kinangisit ti gugot mau. Isumit ti kinalas ti ugalim. Anya? Kasarsarita kay tinasayat. Sungbatan na kiday ni ti baribar. No saan lang nga may pari ti mang disnog iti babae. Dinanog ko, day ta nagpost ko, labibig mau. Anya? Betty, bumatangak man iti suka. Bitsin, paminta, bawang kan sibuyas. Anya pa'y tigatanga, Minerva. Di mo damagan, no anya pa'y dagiti gatangak. No anya laang dagiti imbaga, isula ang tiitad mo. Apay ngay, Minerva. Makaungot ka matan. Itad mo kit din dagiti gatgatangak, tagawid akong. Kartingam, Ay, di nakapuraan, nagginad kalakit din nga agraw. Inaklag humatangan iti sabali at tersena. Ay, kat pumanaw ka nga ruden, Nagalas ti ugali mo, babae. Saan ang nagalas tuwali? Sika, tinagalas tuwali na. Na? Siyak pa yun tinagalas ti ugali na? Ha? Anya ti kayat mo ama pasamak ita, Bete? Ay, di nakman karkaritan, Minerva. Aggubal ta ano kayat mau? Kabutang kaya? Ha? Mamin ano kamutlaang akong taran ngay? Na ay, nagtangsit kan babae? Ikaktupay ti gripo day tabakrang mau? Tapno maungkal kan? Buisit ka? Anya? Talaga mangibabain ka. Naglaing kang agsapol iti apa. Ops, di nakasarsarita, Joshua. Sika itaan ti sarsaritaan dagiti karuba. Di mo kano ammo ti makikaruba. Sige, agsao ka pa'y. Ay, saan arumbang ti kasdyengin naramid mo kinibite? Sumardang kan asumanao. Guyudak day tagilam makitam. Anya Laki day ni Minerva. Apay, di ka makauawat iti sao, Joshua. Jak kayat adengdenggan day taboses mo.
Awan anak itimod, amakisaritakan ka. Nagalasan da ita pa nagsungsungbat mau. Inton kwan makasarak ka iti mang tutupken ka kat aglaban kayaw. Saan to ang mapasamag ti kasta? Gaputa awan ti kabuteng ko. Anya? Ha! Awan ti pagbutbut ngan ti nagtaudak a pamilya. Pulime tinaturad kan man nakigubat. Anya? Day di apong ko, veterano idi tiyempo ti gubat. Day di matatang ko, soldado, pulismat dagiti dua a kakabsat ko. Anya? Kan ado dagiti kakabagyan mi a politiko. Kat no kabagyak kat ni mayor dito'y ilit ayaw. Anya? Uray ti congressman kat kapidwa day di tatangkaw. Naay? Iso asa anak asinsinan a tao, Joshua. High profile tinagtaudak a pamilya. Ay, imbag man ta maanusam ti kasdi a klase ti babae, nagtangsay anak ka. Tatang. No agsasaw, kunamlan isaw ti kalayngan, awan ipirpirit na saaw. Wen nga raw tatang. Ay mababainak pa iti naramid na kinibitay. Inapanakitay. Namuak mo't day takin ni Leon, hindi nagsabat kami. Damdamagan lang ni Betay, wanya pa'y tigatangan na, ngam kilaat ka na, nagpong taon, kat pinagsasawan na mo taon. Binagbagak mo ten, ngam di nakdengdenggan tatang. Mapagbaliw mo pa'y ayat ikaskin ko na, anak ka. Pagbaliw siguro madisnog mo, yung nagpost ko labibig ti asawam. Tatang. Ay, di ka ko mamasay riti imbagak, kaputapod no may nagpost ko ti bibig na. Kas labibig tinapas maabulilay. Tatang. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y paraangan, Minerva. Wala akong taki. Nagalasan ti panagsungsungbat mo iti bakit akas kanyak. Awan pa'y panagrespeto, Minerva. Nasken ka di pa'y nga ibagam asyak ti masabat mo, Nana. Ha? Stupid! Ay. Nagalasan day taasaw, Minerva. Ita lang amin amag naka iti paraangak. Iso nga imbagak ti kasjay. Kasanumat ngamin, paritan nakmutan ni Betty amag na iti parangan na. Anya, nagalas ti ugali day Betty. Paritan nakit din amag na iti arubayan na. Apay nga paritan na ka, Minerva. Yak amoy ti day babae. Nagtadam ti mata na ako mita kanyak. Kasla agmat mata amang gagamod. Anya, at dantulat taal daw kanyak na diabete. Apay, dento lang atan lumabas iti paraangak. Ipakagat ko iti nagdakkel nga asaw. No lumabas iti paraangak, tapno ammo na tagbutang. Apayan, Nana? Kas lamang liklik-lik kamutan diti paraangak. Sabali mo tin andalan ti pagpagnaam. Ay kwa. Mabainak nga main, Betay. Amang ano iparit mo mait no magnaak dito'y parangam. Apay ko mga iparit ko amag naka diti paraangak ngay, Nana. Imbaga nga min kanyak ni Minerva. Aparita mo dagiti tao amag na dito'y parangan. Apay ko mga aramidak ti kasta, kat ada istor ko, Nana. Di pa'y kat awanan ti umay gumatang kanya? No paritak dagiti ka aruba amag na? Ay, sinalbag da di Minerva. Palso amin ngayon bagbagana. Diyo pat yan dagiti ibagbagana, gaputa na sakit la tinakam na kanya. Jak kayat imbagbagayo kin ni Betty, Nana. Siyak pa yan ti rumrumwar adakas. Bakbakitan kayo at chismosa. Awan pa'y amuyo. Ay, tanangam ko mati pa nagsasoom kanyak, Minerva. Awan, ti madingay bagbagakin ni Betty. Nagalas ti ugali day Betty. Kunamlan asino nagsasao. Agpada kayo iti ugali. Siguro, pinadakas na kon kini Betty. Ay, saan ka pinadakas kini Betty? Sa balay, tinagsaritaan mi itay. Ulbod na bakbakatan. Nay, nangalaam iti laing mo. Amang ibaga kanya kiti kasta, Minerva. No asino jay nagsili. Isumat ti magasangan. Ay, tanangam ti panagsarsarita, Minerva. Amangan numalipatan ka akaaruba.
Pasensya kayo, nana. Nalaing ngamin yagsaw ti asawak. Ambok pa'y laang ti pagluglugarak nga uray bakit akaw. Diyak magustuhan ti panagsasauna. Maumumak beten ti kasjengar aramidon na, nana. Agtep-tepelak laang tajak kayat yagriri kamay. Ay, diyak kayatan nga ulitan pa'y ni Minerva ti kasyay. Tama nga no, diyak makapagtepel. Nana, Naano siya, ngam no siya ti mapunuan. Diyak atrasan ti asawam. nana. Pasensya ka no kastoy ti panagsasaok, Joshua. Nalabas mat ngaminon ti asawam. Apay nga itaka lang ang sumangpat kat malaman. Ha? Kasarsarita ka. Sumungbat ka itinasaya at Joshua. Naggapuam? Iji balay da nana Alberta. Anya tinaramid mo ijay balayda? Siguro, babaim da jaba ka tanya. Ay. Anya ka din day ta sa asawa Minerva? Babaim ka din ni bakit Alberta, Joshua? At dalaim paramid na kanyak. Tinulungak lang mat di bakit? Awanan kay tibaing, Joshua. Ag babae ka lang arudan? Jay pa'y bakit anagangsag? Nagrugay ti panunot mo. Ha? Mapaisuan ka. Gaputapud no ti atap ko a babaim da jaba ka. Ay sumarting kan. Saanin anasaya ti rumrumbar di tanggiwat mo. Naanos kakit di pari Joshua. Nusak lang ti asawa ni Minerva. Dinusag ko. Ay, mabainak nga main kadagiti kakabagyan ni Minerva. Paray, no kabailak pa nga anusan to gali na. Agan anusak pa lang Amom pare. Tikas jay a klase ti babae. Di mo ni kaskaso. Bye-bye amlatan. Ay, pare yawn. Ay, masya na kon kan ka pari Joshua. Nakakaasi kan amang tep-tepel itiriknam. Amok akayat mo matan akabilin ti asawam. Ngam laplap damlaang ti bagim. Pudno day tangay bagbagam paray. Jak tu pa yan ni kaskaso ni bakit mo no masabsabat ko. Tamok matlaeng asaan anasaya at akasarita. Likliklikan min ni Mari Minerva pare. Apay asap sa pulang kanyak ti asawam, Minerva. Saan mo tin anagawit tatang? Napan ko sinapol ija balay da na Alberta ngam awan mat. Apay nga balay da Alberta ti pang sa pulam ka ni Joshua. Kat no babae ni Joshua ni Nana Alberta. Aya, babae ni Joshua ni Alberta. Wan tatang. Agbabakit na dya Joshua. Agbabae lang arudan. Jay pa'y bakit akas lakarag tirupa na. Ay. Aguyaw ka manin ako na, Minerva. Kunamlan na pintas ka, babae. No kasano ti kinapangit ti ugalaym. Kastamay ti kinapangit ti rupam. Anya? Karkarupam day ta nagngisit a kilikilaym. Tatang. Yawanan pa na Joshua. Saanan ang nagaw-awid ija balay. Nagkuyog dan kini Nana Alberta babae na. Sigurado ka iti dayta nga ibagbaga Minerva? A babae ni Joshua ni Nana Alberta? Wen bete. Isu asaanin nga agaw-awid ni Joshua. Tanagtaraydan. Ay. Awan pa managnak mo iti dayta nga ibagbaga Minerva. Umdasan apamanagnak ko tinakitak idi apanagkuyog da. Saan na nasayat dayta nga ibagbagam? Panangdadaal dayta nga ibagbagam. Ha! Garang ganjang mat na dya bakit Alberta. Nagsapol iti mangkudkod iti gagatal na. Pwe! Ay! Anya kinuna Minerva. Ayan ti asawak na Alberta. Amok nagkuyog kayo kini Joshua. Ay, aglablabos kan Minerva. Yamum nga ta. Katsan anakadanon kanyak dagiti bagbagam. Ha? Tapno agnakam ka. Dahito iti parakan ka. Anay, dinanugnak na Alberta. Saan laday tataramidakan ka? Anay, di naklabusan na Alberta. Di mo ibabati palda. Aso! Nalabusan na ni Minerva! Paruta kami na buhok mo. Anay ko, di nakpungutan na Alberta. Ay, kurang pa'y day ta Minerva. Daytoy pa'y ti flying cake ka. Ay, sus! Knock-out ni Minerva! Gonggolam! Anya ngay ita! Knock-out kan! Ay, nanay
May babay na kaya Tersina. Naga daw tinakakita kanya kidilinabusan kan kinuktaran nak ni Nana Alberta. Napukaw ko pa'y tipuot ko. Ay, kat gun ko naman. Agnagam ka mat siguron. Kunak man no, awan ti kabuting mo. Saan ka day apuliyo tinaturaid kan nasisiglat? Awan mo't gayam bail mo. Nalaing kalaing agsaaw, ngam awan mo't gayam ti kabailam. Di nakadi sakit, Joshua Lakay. Apay ko mang isakit kakit si kamot laing tinangirugi tiriribok. Alaman? Anya? Agbalbaliw ka, Minerva. Idjamon day tamading aramid mo, tapno saan ka may babain. Lakay. Agyaman ka. Taday talaang tinaramid kan ni Nana Alberta. Apay, nalipata maun a black belter ni Nana Alberta. Ay, no di ka pelagbalbalew. Panawan ka butain. Nauma ako ni tikas tang ugalim. Ay di na ko mapampanawan, Joshua Lakay. Agsingsing put akon. Baliwa kun ti mading ugali. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, nag-imasan ti si Dain ta, Ernalin bakit? Agisubo akon? Ay sinalbag. Jack pala na isubo ti kang kanag. Addaman ng nagmiyaw apusa. Pusa nga ro dagmiyaw. Pagsardang man dahi tang agmimiyaw apusa. Makapawan ganas amangan. Pusa nga ro dagmiyaw kunakmanan. Baybay amlaang di talakay. Ay. Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Ay, Maria ka! Simang potakon iskulakay. Nakaluto ka din? Nagkapuan dahi ta apusa. Ay, napidot ko igid ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw. Iso ngay nalakon Anya lakit din, Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya ko ma. Nakakaasing nga ro ti apusa. Nalabit a pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Apay, tao a panawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la reklamom di ta isko. Mangisaga nakakitde iti kanan ti apusa tani. Mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaline. Agarmusarak matrin. Hay, prito abangos ti pagarmusarak ita. Mga anakon akas to. Adamanin nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Ay, makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sakpay ti umuna. Yawan lat ta. Huwag niyaw dalat ta. Tadumawat na iti karenda. Ay. Nini. Ilagid-lagid naman ang tibagida iti sakak. Ay, Maria ka talaga. Ay. Apayahin para iskaw. Nalpay mo't ti abagam ng marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaline. Ngamsak mo't ti pagaw-awiran na. Apay, awiran dagiti pusa? Tao da aya paray? Katno kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaline kadagiti pusa, pari bagwes. Aya? Wan pare, kakaidda na pa'y dagiti pusa na Apo na yan. Di pa'y kadut-dut ti pusan ti kamayaw para iskaw? Wan latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may? Anya pa'y para iskaw? Agraman panganan ti pusa. Anya? Simang po ko na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisina. Adda manan insangpet mo apusa, Ermaline? Naggapuan manen dayta? Ay, nayaw awan dahi ti apo sa iti opisina mi. Iso nga nyawit ko na. Anya, nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan?
Nagadupay la, kada reklamo isko. Mangisagana ka iti merienda, kan ipakan iti daytoy apusa. Anya? Irmalin bakit? Apay aya? Irmalin, Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatantaulas ko. Mailiwak nga rod kan ka. Day talati ang mom. Sige mailiwak nga rod ay. Ha? Pusa? Ada pusa iti abay mo bakit? Ada, Ikataman day ta pusa. saan? Bay, ambita abay ko ang maturog. Anong pasalsali? Bakit? Ay, basta, sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw! Ada ni kabagis ko nga ermalain. Tsaka mo, ipagmutya. Ha? Ne? Kaslabad mod ka bigbigak, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok kunak. Ay sus! Umadayo kan ipag. Inay, anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanya. No sa dino tayan ni kabagis mo. Ay, nagapa kayo ka ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko man ti nasawak. Idi, ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Wantatang. Aw-awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yung pagnaan dito'y balayaw. Agkaiwara dagiti pusa. Hey! Nagaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Lalo samot at isalas yaw. Tapno saan nga agak pusa. Ay, makabanog ti agdalaw tatang. Isulat ar-aramida kaon. Anya? Naglayngag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsakmat ti para asikaso kadagita pusa. Ay! Makarengreng pa iti panagmiyaw da. Mabisin dalakit day. Kalkalpas dalang nga tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Anya? Di dapay lakit mahiblad amin. Tapno maungkal dan. Ha? Pasigmat akanan ti pusa dagito ginatgatang mo. Ermalin bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Kanya nga iti sidaan ta. Ay, katagsidata pa'y lang iti itlog ala, ingka kidin agprito iti itlog kani mabisina kon. Sampag. Magsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damat timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman a pusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak ka naglaba. Nakapanaw matan ni Ermalin. Agar mo sa harak matan. Ay, agmiyaw manindag iti nagadwa pusa. Jak pala nang nangan, dumaudawat damanan iti kanenda. Sapay nagadudang agmimiyaw. Ay, madadalan tilimbong ti panunot ko. Adag mimiyaw, damat agtataol nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalaukan ti mangag ko. Unit ti nagadwa pusa ka nagtataol nga aso. Apayod iskaw, kit-kita umutlatan dagiti bilay. Di ka matagdumugan. Ay sus, di nakmatan sungbatan kaanakan. Tangtanga damatan dagiti bilay. Mangmangagnak ka day. Meow. Ay, balangkan ti sa pusa. Meow. Meow. Nanana. Ay, ang mimiyaw kamutan iskaw. Ay, di nak manrabraba ka di ti kasta. Kaya't kumatan ti agbalin na pusa, ante. Ay, sos, agmauyong kaniskaw. Apay kumakayat mo ti agbalin na pusa. Ad-adda nga ipatpatag ni Ermalin dagiti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Iso kayat kumatan ti agbalin na pusa, ante. Meow. Meow. Nay, anya? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, para iskaw. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kini Ermalin. Ngam nagadumat ti aw-awir ko ha pusa, pare. Kaya't mo asawin,
Si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pari Bagwes. Dandani inal daw kagisangpet iti pusa ni Ermalay. Anya? Marengreng ako na dumdumag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag kon. Maawatan ka, paris ka o. Syakto pa yan ang makangkangag kat masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita a pusa, pari Bagwes. Ah, Saanen abalay ti tao da ito'y balay may. No di kat balayan tinagado a pusa. Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, Isko. Awan mo ti madingar aramiden takan ka Ngam adu dala una yan. Ermalin bakit? Babambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiaw matlatan dagiti pusam. Gusto na ta pa nagreklamom, Isko. Dakkel ti maitulong dagita a pusa diti balay. Iso da ti mang parparma kadagiti marabutit asumrak diti balay. Anya lakid din ni bakit? Isakit na latta dagiti pusa. Imbag ko mano si kamat ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, Isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tsanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nang imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anya lakit din na ya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamat ti kanan ta. Ay, agyaman ka ta, dapat ginatang ko asi daun ta, Isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa maun. Ay, agniaw da manan. Dumawat da manan iti kanan da. Nagbangsi! Oh, sabi nga paaputam iti panyo day taagong mo ipagmutya. Di mo masayop tinugid dagiti pusa yo, bayaw? Naimyunan ti agong ko amang saysay up kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan nyo. Ha? Nagaangot! Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti pusa yo. Umdas ko man ati dua tarakan nyo. Diyak amo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't no, reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Jakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Ha? Nagangot, makaulaw. Nay, nagamuran mo tan iti dut-dut ti pusa day tabadom, iskaw anak ko. Ha? Ay, jak nadlaw atatang. Usubam day tabadom, nagadut ti dut-dut ti pusa. Wan tatang. Day tantungot nga men, nagadut ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dut-dut ti pusa di tamuging mo anay. Anya, yung ka ba nagdigaws? Agat pusan ti payud mo. Jak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay, Mabuti nga kun iti danaw. anya, inakaranda ka andag iti pusa asaan ngagdigdigaws. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ng pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, Isko. Mabisindan. Ikami da iti kananda. Hoy! Sumangbat ka man! Itay ka pa'y ang kasarsarita Ha? Ada na guni ang marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, Isko! Papanam! Agmimiyaw ka mo't kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni Isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamot ng pusa, ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain. Kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mo't latan akas la pusa. Agamat pa yan iti marabuti. Anya? Irmalain, awan mo't dito'y balay yun ni Iskaw. Awan ngagpaiso, ante. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalaw di pusa. Stay. Asawam. Saan? Andiyo kaya ta pumanaw ti asawa kanti. Sa pulok ni Isko. Hadamot ka malay, Irmalay. Siya na dakas ti agtarakan iti pusa.
Ngam saan kumamot a sobra, Nagbangsit pa yun dito yung nagtibalayaw. Aga kaiwara, dagiti nakaturo ga pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw. Anti, uray da kami akarubayaw. Maap-apiktaran, gapo iti kinabangsit, dagiti rugit da. Anti, ulitak nga ibaga irmalain. Saan na dakas ti agdaraken iti pusa. Basta saan na sobra. Agasem ngay, kasla pagtarak na dan iti pusa ti balayaw. Gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam. Iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ang mapukaw ko ti asawak, anti. Sa pulag. Ay, rumbang laga sa pulam, irmaling. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwaras yu langan kadag iti karoba. Nga awan po sa da. Taisudan ti mang tarakan kadag iti daduma. Wan, anti, kasta ti aramidag. Inak sa pulan ni Isko. Kat pagawid akon. Napatpatag ti asawak ngam dagiti pusa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagana sinjo. Baro a modelo ta motorsiklo ma, Limuel. Unmat a Jason. Apay kapoy. Ang mas daawak man, Limuel. Anyat pa kas dawam. Awam mo trabaho. Saan kayo maabak ng pamilya? Nga makagatang kay, ti baro a modelo ti motorsiklaw. Ay sos. No kayat mo ti maadaan iti baro a motorsiklo. Makirelasyon ka iti balo ken bakit abak na. Anya? Kaya't mo asawan, adda ka relasyon mo abakit abak nang? Adda Jason. Baknang ti karelasyon ko abakit. Ado ti negosyo na. Ay nagganasin na talaga? Limuel? Ikaw na talaga? Umay ka man kita Papananta. Mapantay ti restaurant ni Faustina. Ilibre ka iti naimas amakmakan. Sigurado ka? Sigurado, Jason. Iso nga umikan. Aglugan tayo ti kabarbaro ang motorsiklo. Faustina, iso ni Jason agayim ko. Jason, isumat ni Faustina a girlfriend ko. Nice to see you, Madam Faustina. Di nakawagan iti Madam Jason. Manang Faustina kunamlatan kanya. Ha? Ay, sige, Manang Faustina. Ay nagpintas ka gaya. Magusto aklaw na data ngayon bagam kanyak, Jason. Faustina, darling. Mabisin kami, Faustina, darling. Kaya't may timangan. Sana parikot na ita, darling Limuel. Kaninyo ti kayat yo dito restaurant ko. Siya ti makamo. Ay nagkanasay, Limuel. Nabsukat. Nagano ti kinang ko yo. Agpada ta, Jason. Nagimas at talaga ti makmakan dito restaurant ni darling ko. Ay naggasat ka mo tay. Apay ana ibagam day ta. Kasanaw, naadang kay tinasingpay gembak ng girlfriend. Ay, sos. Apay, kapoyak aya nga agbili, Jason. Tay kunak nga rudan. May mayatan ti makirelasyon iti baknang abakit. Tama itid na ti kayat mo. Ay sana all. At the sugar mommy na. Di mo unay pigsaan ti agsao, Jason. Ang mga numangag na ka ni darling ko. Kay, love mo lang ni Manang Faustina. Kwa. Jay, kwarta na laeng tilab kukin kwa na. Anya? Adda ka di ibagam kanyak, darling. Kwa. Adda ko ma. Mabainak mat amang ibaga, darling.
Anya kumangay ti pagbainam, darling. Ibagam lata ti kayat mo nga ibaga kanya. Kwa. Awan ngamin paggasolinak iti motorsiklo ginatang mo, darling. Anya? Paggasolina matla kayam ti kayat mo nga ibaga kanya. Mabain ka pailaang. Kwa. Saan laaday tako mati ibagak, darling? Anya pa iti ibagam, darling Lemuel. Kaya't ko kumati baro a cellphone, darling. Anya? Maigatangan na kadi iti baro a cellphone ko, darling. Ay katuwan darling. Nalakalang ti cellphone. Gatangam jay kayat mo a cellphone. Taykan kay ti kwartam. Oh, yes! Agyamanak, darling. Agyamanak. Nagsingpot ka talaga kanyak. Ay, di nakakandit. Alimal, darling. Ay, Mario ka. Darling. Umay ka. Sabay tayong maligo sa banyo. Ay. Sabay tayo maligo sa banyo. Magyakapan tayo doon. Yeah. Nay, kabarbaro mo tayo sa cellphone mo. Lemuel ka na kan. Unang Uncle. Ginatang ni darling ko. Sino ang darling mo? Jay ka de baknang abakat? Unang Uncle. Nangina a klase a cellphone day taoy. Nay. Di ka laag pa iti day tangar aramedam, Lemuel. Kukwarta am laang jay sugar mamem. Nanyalakit din ni Uncle. Isungarod anak irelasyonak itibak ng abakit. Tapno adda pagdawatak iti kwartak. Ay, saos. Dakis na tangar aramidam, Lemuel. Anyalakit din ni Uncle. Diskarte ti masapaul. Tapno maadaan ka iti kwarta. Saan mo ba kakuyog ita ni Lemuel ngayon may dito restaurant ko, Jason? Kwa. Jak impakpakamaw, ngay mayak dito restaurant mo, manang Faustina. Kasta ka di. Umayak lang mangan dito restaurant mo, manang napintas. Anya. Inawagan na kiti na pintas, Jason. Agpaiso mo ngamin, napintas ka, manang Faustina. Kasla saan ka abakay, titi pa nagkita. Managraba ka gayam, Jason. Ay, saan ka mga rabraba, manang anapintas. Agpaiso tibagbagak. Kaskala artista, iti pa nagkita. Anya, ang mga numabisin ka laang, iso na ibagam kanyak na ito. Karuropam, di artista nga agnagan iti Marian Rivera. Ay, di asawa ni Ding Dong Dantes nga artista. Uy, iso nga agpaisa. Huwag yaman ak, Jason. Gapo iti na ito nga ibagam kanyak. Libre ti pandangan mo dito yung restaurant ko. Ay na, agyanasay. Agyaman na, Mike, manang napintas. Anya ti masapul mo, darling. Kuha ko ma, darling. Anya ako mga ipagbagam, darling Lemuel. Gumatang ako maiti baro ang sapatos ko. Okay, sana parikot na ita, darling. Consider it done. Wow! Nagkanasan no kasta, darling. Nagsingpet ka talaga kanya. Gatangam di kayat mo sapatos, darling. Awan ti rumba nga pagtanagam. Ay, ala, umay ka nga rodan, darling. Papanagta, darling. Magyakapan tayo, darling ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka mo, darling. Ay. Nagpurma ka magtaan kasinsin Lemuel. Kas kalaglang lang abalikbayan. Ay, sus.
Sikan ati adda darling na abak nang kasinsin la Arnie. Ala ka, kasingsin limwal. Apay aya? Ha? Pagkukwartam lang, day jabakal. Sos! Pag kunaam mo ta pagkukwarta aklaan kasinsin. Katno at damat sa bali nga umok ma. Anya? Adda sa bali a girlfriend mo, ti kayat ko asawang. Ne. Kasano nga amom day ta kasinsin? Nakita kayo idi kalman ijay sintraw. Ah. Nagungu kayo pa iji babae akadwa. Isus sinalpag ka kasinsin. Ay, tila makitkitam. Agpayso madya nakitak nagungu kayo iti kadwam a babae. Kasinsen. Kasinsen. Noan niya man dyan nakita. Di mo natanikas kaso. Depende akasinsain. Ne. Anya depende sa asawam kasinsen. Ikanak nga rod ay, ti paggatang ko iti si Daak Anaymas. Ah. Tapno jak ibagbagakin ni Darling Mau nga adda sa bali at chicks Mau. Ay, wan. Ikan ka iti kwartam apaggatang mo iti naimas asidaam. Basta, di mo ko maibagbagakin ni Darling ko nga adda sa bali at chicks ko. Ninginain samot da ito asing-sing, Limuel. Nginginaan at talaga day tanita. Ay ayatin ka. Iso asagutan ka mat iti nangina asing-sing. Agyaman nak, Limuel. I love you, Nita. Di nakaka, Limuel. Ang mga naagungot ni nanang ko. Di na mo't lang makita no agkan kanita. Apay anak ko nam adi na makita ti panangagag mo kanya. Imbaon ko ngamin amapan gumatang iti merienda. Iso nga awan ti rumbeng apagbutngam. Naimbag nga oras mau, manang napintas. Si kamot gayam, Jason. Umayak man ang mangan dito yung restaurant mau, manang napintas. Anytime, Jason. May kalatamangan dito yung restaurant ko. Kumpleto man. Dal daw ka, manang napintas. Napayan na ibagamday ta, Jason. Gaputan nakita man, hindi ka pintasan na babae. Dito rabaw tida ka. Anya? Sino ka di day ta kapintasan, Jason? Sika, manang napintas. Anya? Rabakan na kumadan, Jason. Sana ka mang rabrabak, manang napintas. Isa mo pa ilang nabsuga ka. Anya? Kasla kalabaga ti strawberry ti bibig mau, manang napintas. Na ibagay launa iti imanghil arupam. Nalabos na itan nga ibagbagam, Jason. Ay na, naggasat laki din ayan, nilimwi lagayim ka. Apayan ako namday ta, Jason. Gaputan na adan iti napintas a girlfriend, nakasking ka. Anya? Ay na, siya lako man ti mo na nakaamamuking ka, manang napintas. No saan nakalanga girlfriend ni Limwell, inaram kan. Anya? Wine, manang napintas. Agayatak mo thinking ka. Papanam Lemuel, nakapalas kamay. Inakpasyaran ni Darling ko ang kail. Aniya, in kakadimanan, dumawat iti kwartana. Anya lagit din ni Uncle. Sanak matkat nga agdaw-dawat iti kwarta. Ahay, am-amukan Lemuel. No naibos manan ti kwartam, en kamanan dumawat iti kwarta ken ni Sugar Mamem. Labasan ka pa yan kahit. Sa bali manan day tangay pagbagayo. Ay sinalbag ka Lemuel, luklukom lang na di adatling mau. Pagkukwartam lang, gat-gatasam, tapno magatang mo, ti kayat mau. Anya ka di mananti kaya tasawan, di panangagag mo kanya. Darling Lemuel. Ay, amumon, Darling Faustina. Kasapulam ka di mananti kwarta. Ay, Darling, kasapulak man ti kwarta. Saan ka di kahit itad ko lang ti kwarta, hindi na minsan ngal daw. Naibos mo ka din, di 8,000 a kwarta. Darling Lemuel. Darling, naibusen. Gimata nga kami kadagiti masapsapol ko.
Ay, Uwan, darling. Iso aka sa pulak man ng ti kwarta. pangaramata mi ti kwarta, darling. Gumata nga kiti baro arelok. Uwan, kasta nga agpaiso, darling. Pasensya kan, darling. Saan ka pa ay may kaniti kwartam ita? Anya? Apay nga eh. Ado nga min tinagastusak itang aldaw. Iso nga awan ti maited ko kan ka kwarta. Uray basit lang nga kwarta, no iso, darling. Kasapulag kami na talaga ti kwarta ita kahit. Oray basit agata, darling. Awan ti maited ko. Iso pasensya ka la kuman. Inak nga ro din. Awan matgayam kwarta, maited mo, darling. Mawatan na kuma, darling. Talagang awan ti maited ko kan ka ita. Nay, apayay, Limuel. Kas kala na pukawan iti namnama. Nakapanimid kang agmay-may sa dito'y sirok ti salamagay. Nay. Nagunagan day tasin na ay. Apay ka day? Wala akong pera. Ha? Awan lat kwartam, magproblema kan. Sa anak ang makaid na, awan kwartak, Jason. Dinak met pinadawatan ni darling ko iti kwarta. Anya? Jackpot yan nga awan kwarta na. Imutan nakmatan ni darling ko. Amangan no talagang awan kwarta na ah. Iso nga awan tinadawat mau. Sayang met ngamin no isinak ni darling ko. Sayang jay nagado a kwarta na. Ha? 5 miis matan ganyak. Di na matan itad di kayat ko kan ko na. Anya? Sa anak ang mapukawan iti namnaman. Paliwak tumanan ti mapandumawat iti kwarta na. Itay pa'y ngagriring ti cellphone ni Limuel. Sino nga iti mauawag kan ko na? Aday ti banyo ni Limuel. Nagan mo't ti babae tagparparang iti cellphone. Sumbatak ngumsanak ngagsasaw. Limuel, kunak man no agdate na ita. Itay kapay nga ururayan dito'y balay. Hello, Limuel? Hello? Sumumbat ka Mangmangagnak ka di? Tiyawanan bain, Limuel. At tapay gayam sa bali ang babae na lukluk ko naklagayam. Darling. Apay akasta ti langam. Langam mo ti makapungpungtot. Kartingam ti pumanaw dito'y balay ko, Limuel. Di kan kasapulan iti biyag ko. Darling Faustina. Anya ka din dahi ti asasawam. Aday ti cellphone mo. Ni tagayam tinagan ti girlfriend mo. Anya? Linoko naklaong, Limuel. Sinayang mo ti ayat ko kan ka. Isa pumanaw kan. Ang mga nanya pa'y ti maramid ko kan ka. Day, nagpinta sa lukan ti nagsardeng iti saan unay nga adayaw. Lukan ti baknang dayta. Mailasin ko dahi ta alugan ang kan. Lugan ni Faustina. Oh my God. Anya ti kaya ta sa untay tao Day Jason kan Faustina ti bimaba iti lugan. Nag-holding hands na. Ay. Nag-sweet daan nagnangaim dayo. Sana mabalin ang kail. Siyak ti rumbang ayatin ni Faustina. Sayang ti kinabaknang na. Apay nga katawa kang kan. Hawanan Limuel Malong. Ay sinayang mao tinapinta sa masakbayam. Anya? Linukumat nga ni Faustina. Anya nga ita. Ginagawa ni Jason na gayimaw. Isaw di kaya nayat ni Faustina. Sana babalain ang kal. Sana babalain. Ay kung kunam
No kumata nagbalin ka na po no kini Faustina. Ay, saan nakakumanga isuka at iti sabala? Ay, agnakam kan! Ay, agbabawi akang kahal. Agbabawi aga. Ayak lang ko man nagaramit iti kalukuhan. Basol ko man lang amen. Basol ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Sugar Mama! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.